Ubah badhok nong mali ubri way nang kikretong yukon election MLA na jirang constituency nagaseng United Democratic Party walaupun krek syat-syat nagabantaganig election kaban salong haka arpoh nyaw tarik urumpang arjar arpolay haka sin sajan jong katayo uniw kertong ulalum lalang biang nya kikato kani kinong ilam kibahakmat nagabantaban perkhat kumno banang penklan cucu ya ke parti hajirang badban penne ya kinong kersian. Hagani kesengi lapelai pejbaru ya kawai kijingrawai election ya kebalarwai daki arngut kisamla kathan kiba kentup yau samla Gregorius Maring baru samla lumlang lapang. Haba persiang bani keren baru badhok normally halor kejing penkre jungu hakanik election ulang baudan kejing kermen kabas kam banjob hakanik election walau hab bani kun persya yau sitting MLA. Namar kepajba ketika constituency naka por sakapor kejupan pawi kejing kibabun kamtam hagi thain kaput balulong baunbu ya kene kamat hakamat rekam jungu ulah daunwan hakejing job. Tamata kaski ngidon ka jing keduk lang jong ka parti DP jong ka SQ committee jong ka parti DP hapo ka jarang circle ka jungi ban ya keren mediatai nak banca no ban penklanyi ka parti ya ka bangit poi ka thong ka jing job hau ar cara fulai nak liang ka jungi ngila penkre pa bat ngiron ka jing kermen baskam kinungrim gi bangia bat ka jing abu poi ba u kendo kila pelong sisa menta babobon kinong sosnong jong ke jarang konsumsi kipai sa ke parti DP iyo ko support ke ba prapo persen ko melong mentah bat ni men bagi poi kathong jong jing job am i keno ke jing abide bin election arajar mulai namar kini ke bayun mentah kana kaliang ke NPP nak kaliang kongres kidai ki parti yang baki baik ba kilamat ke jing sensiar ke jongki hakini ke sansdem ngilayo ke NPP mensua ke kongres ke sensiar tenrai ke jing ke bupai ba wi kendo ndu nongrap ki kena ke semla ke pule jing bom yo kam yo jam bat ke jing bi kendo alor ke lek kawan ke jing bom yang lenti ke sengking ke jing bi kendo lomba kinong sedang bodon pok border kapelong iki pai ba mentah bikin pai smart syak UDP namar ke ditangan di parti kabaidon cikermen akan election ajar mulai menelam yang sorkan.